皆さんこんにちは。今日の授業を始めましょう。今日のテーマは病院です。病院に関する8つの漢字を勉強します。それでは始めましょう。1つ目、書き順をよく見てください。もう一度見ましょう。音読み、病、病。訓読み、病、病。お不順、病気、病気。お不順。病院、病院。임직。2つ目の漢字を見ましょう。書き順をもう一度見てください。音読み、in、in。訓読み、ありません。팽힘、울고、후레이승。入院、入院。임직 төвдөх。хаин、хаин。임лэгээс гарах。病院、病院。임лэг。인초、인초。임лэгийн дарга。цүүийн, цүүийн. Имлэг рүү явах, очиж үзүүлэх. Дайгакуин, дайгакуин. Аспирантур буюу бакалаврын дараах магистрант, докторантын сургуулийг хэлнэ. Жин, жин. Сум хид. 3つ目の漢字を見ましょう。もう一度書き順を見てください。音読み、い、い。訓読み、ありません。Эмч ангаах ухаан. Иша, иша. Эмч. Игаку, игаку. ангаах ухаан. 4つ目の漢字を見ましょう。はい、もう一度見てください。音読み、か、か。訓読み、ありません。салбар, тасаг, төрөл, зүйл. хамаагүй, хамаагүй. хичээл судлах түн. река, река. байгалийн ухааны хичээл. Кагаку, кагаку. шинжлэх ухаан. Бакка, бакка. судлах хичээл, судлах зүйл. Анги, салбар, факультет. Найка, найка. дотрын тасаг. Гека, гека. Их заслын насаг.
5つ目の漢字を見ましょう。画数は多いですね。もう一度見てください。音読み、薬、薬。根読み、薬、薬。M、風邪薬、風邪薬。하나님、薬局、薬局。이민상、頭痛薬、頭痛薬。덜러님、目薬、目薬。눈이 도살가。6つ目の漢字の書き順を見ましょう。もう一度見てください。音読み、たい、たい。根読み、待つ、待つ。ulэх、バスを待つ、バスを待つ。автобус ulэх。待ち時間、待ち時間。үлээлгийн цаг。기타이, 기타이. найдлага, гордлого, хүлээлэг。次の漢字を見ましょう。もう一度見てください。画数は6ですね。音読み、5、5。根読み、青、合わす、合わせる。таарах、тохирох、тааруулах、тохируулах。хүн дуудлага харалтай байгаа утгаа илэрхийлнэ. 기가 아우, 기가 아우. санаа нийлэх, таарч тохирох.答え合わせ、答え合わせ。хариугаа тулгах, хариугаа нийлүүлэх. 合格、合格。тэнцэх, шалгалт, сургууль гэх мэт зүйлүүдэд тэнцэх. 待合室、待合室。үлээлгийн өрөө。最後の漢字を見てください。書き順をもう一度見ましょう。音読み、け、け。根読み、測る、測る。хэмжих, бодох, төлөвлөх. кайке, кайке. тооцоо, санхүү, нэгтлэн бодох. гоке, гоке. нийлбэр, нийлбэрдүн. 계산, 계산. тооцоо, тоолох, бодох.時計,時計. цаг. 宿題。漢字を読みましょう。漢字を書きましょう。復習をやってください。それでは皆さん、さようなら。また会いましょう。